laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Cheikh Abdallah ɗo ɓe yaltumi faalal landitagol just nasihaaji ɗiɗi ko yowndiri e darsu maɓɓe on ɓe ɓeyta ɗin non ɗon si on sa ƴetti ɗon konngol ngol haray ɓe maakiɗo e nder yewtere maɓɓe nden hunde tawde ko wonde très important nde mi waɗi mulahasa wondema enen moƴƴagol ngol tigi tigi hakkunde men ka huwondire haray ko hakkunde men e jananɓe ɓen ɓurɗen newagol ko hakkunde men e jananɓe ɓen ɓurɗen moƴƴagol e mum idi hakkunde men on no andintinanmi ɗo wono ka hay ka meɗen ni masalan harana enen gata sa taw a tawa yimɓe ɓe no teddini fi hoɓɓe wonɓe ka men ɓe wano libaneɓe portoɓe ɓuri enen on ka huwondire e ko waytata noon haray mi landoto oustaz en kon won taaligue maɓɓe e hoore on gadiya ɗon taaligage muɗum ko jomiraɗon daaliya moƴƴo e yimɓe ɓen fof kono no waɗi oɗo atti oɗo jogii priorité oɗo jogii o so woni si ɗen attori si feƴƴi Allah feƴƴinnoɗe Allah feƴƴi jinnaɓe maɗa feƴƴi ko kawtalɓe maɗa si rasulallah ma feƴƴi kawtalɓe ma ɓe wuuri ɗuɗa e zamanu goto ko ɓe ɓuri haanide teddinede laabi temedde taw idi janano wota bone oya noon kono ko waɗa ɓuri jogade priorité ha rasulallah ma feƴƴini haysi ko keefeero ko kawtalɓe ma kono e keefeero mo hena kawtal ma walla oɗo ko julɗo kawtal ma no waɗi priorité haray ko ɓurno moƴƴude ko siɓɓe ma ɗe ɓurɗa hande wallude teddina kadi respecta ɗum hara sabota ɗum yenna ɗum jasakumullahu khairan cheikh walla haray ɗimmum ɗum kadi ko yowndire e mum kadi cheikh ka huwondire haray min ɗo wattani yila wonde wallahi buyi e meɗen surtout menen joni sukaɓe wonɓe janngude ɓen on huwondira e moƴƴa e ka tawhid tawa on tino waɗi tawhid moƴƴa mbaadi ndin machallah golleji buyi vraiment tawa on tigi ko ceernojo mawɗo kono si hewti piiji ɗin huwondira tawi ko yo yane e makko ma tawi joni ko goonga hakkunde makko e goɗɗo tawa koye oya hettu goonga mum tawa kanko o hetta tooña ɗen o jaɓata manam ma ɗum haywano hakkunde woɓɓe goo tigi tigi tawa e sonnaɓe mum tawa ɓe jaɓata yo goonga o ardugo sen goɗa ɗon haray sike wawi wa si tawi ɓe dakorana l'islam on nun noon on sen goɗon kadi haray ko honno marɗon ko yewton fi ɗum noon cheikh haray ko alhaali fewniɗo e meɗen mo tawata ala suuɗi ɓay ko e leñol gotol ara heeɗiɓe ɗo fof no kasa ko fulɓe lantinanteɓe ɓe wi ko nene gotoɓe wawata yennude affaire ñande yagal nene mum nene gotoɓe no wawi wiide ɓe ñoƴi nene men koye ñande ɓe wawi yewde affaire ñande yagal nene maɓɓe ko hunde meɗen nde tawata ko taɓitude e meɗen fes sa yi l'islamu waɗino wondema gorko premier jente moƴƴa debbo no jombire piiji nayyi ngari makko jawdi makko dambe makko ɗuma neede éducation moƴƴo e diina kono l'islamu wanno gorko o wota jombire sina gotel e piiji ɗiɗi on fof timmitay ko diinahu wa huluqahu diinaji ɗin ko wiɗon gonko ko laaɓi compos no ɗuuɗi woɓɓe nede kono jikko on fof moƴƴa jikko on bus e muɗum moƴƴa mi woliino ñande ɗo gandi mo luwi data ɗo o serton arawi o yo luwido ɗuuɗa mo gollidata e oto ɗo joni ha noddoyamo wiya joni awa gollira ɗo ñalawma mi golliro jemma ala mo golde fof ayɗan serti lawol goto mi mana ko honɗum ko jaɓata gonga fof kañum ko si feppi e gonga munkun ko ɗum ɗo woni gonga si mantima tun kaari hiɗa gowla gonga tun ko a wowli ko yiɗi kon kono ya wolan ɗum gonga tigi kañum jaɓata ɗum noon na jikkuji julɗo ɗum julɗo wiyano koye jaɓ gonga jasakumullahu khairan oustaz haray faamike haray ɗum ɗon la sakka ko nawnare nde buyi e amen menen sukaɓe men mari torki Allah subhanahu wa ta'ala haray mawɓe ɓen gan si sukaɓe nani ɗum ɓe jaboto ɗon joni ɓe na para hittawɗo giɗi ɓen mawɓe ɗen ɗo ɓuron ɗum o gasi hayr cheikh inchallah jasakumullahu khairan haray mi weltike moƴƴa yewtere nden la sakka haray ɗo mi jontude cheikh Abdallah haray mi andintina oustaz en ko cheikhuɓe meɗen titigi on yanguduɓe e janngol ngol moƴƴa madama noon ɓe yiɗata ɗin piiji wowle kono haray sikke ala ko berko famuɗen ko yewten fi maɓɓe ko woni goonga fi honɗum fi e jembuɓe e toroɗen Allah kadi Allah accuɓe hakkunde meɗen naftoranɓe sin haqiqa haray hiɗon andi wano Belgique ɗo ceernoɓe meɗen buyi si ari ɗo haray min jindiday min yaada nokkel buy kono fil haqiqa haray oustaz en ɗo alhamdulillah kamɓe kadi en tout cas haray jikkuji ɗi hiɓe Allah no newnani ɓe
ɓe joggiti tigi tigi da wawiide no haniri noon hara yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintinan ɓe ɗum haray kadi hiɓe jippiti moƴƴa vraiment ɗum ɗon ko tawata ko weli sifaade kon awa kadi ka gande si tawi wonɗo e janngude yewtidi e maɓɓe wallahi ko fandi o ɓeydoto donc haray ɗum ɗon e sakkitoron ɗum kadi wallahi min miɗo anndiri ɓe huwirgol piiji maɓɓe ɗin lillah ɗum kadi à 100% ɗum komi seedi komi anndi wata Allah bonnanɓe ɗum haray tigi mi weltanike denndaangal jama laawol kisal on fof mi weltano Alpha Omar Diallo moƴƴa no gasa haray mo heeɗi darga sabu o wakkilike fota fii yo min hettu oustaz en berɗi kommuɗi ɗo ɓe wawa en makande ɗiɗo haray jazahullahu khairan o serali mo nodda mi nodda ɓe gera waɗa toutes les possibilités fii yo ɗum ɗo wawa latade haray mi weltanike mo Allah subhanahu wa ta'ala mo ɓuri moƴƴude e jotti ofta en fof haray no inchallahu hajje ñippe miɗo anndi ɗo ga haray onon kadi ka yankinare tun e ka netagol waɗi si suuɓi ɗon yomin ɓatto oustaz en ga kono noon hatta naaton salminonɓe haray oustaz Tafsir mi anndintina on haray wonɓe hoore o radio ɗo ko sonnaɓe maketeɓe hajje ñippi tigi teddinɓe karamokoɓe meɗen ɓen fof haray hiɓe ndergaɓe salmina on joni inchallah haray wa jazakumullahu khairan haray oustaz toujours men tawa toon wongol ɗon waktu seeɗa si hajji en salmini on sayi e Cheikh Abdallah on tuma hawnakiɓe landorton toon so tawi ɗo mari tan filandale ɗen amma min inchallah haray miɗo kalejimɓe ɗo miɗo heɗiti mi salmini cheikhuɓe meɗen New York fof haray Cheikh Abdallah hay hajji en mi wattiti yewtum me soke mum wa jazakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗo yo hajji en ƴettu micro on haray inchallah haray e weltanike auditeur ɓe ɓen e weltanike oustaz Tafsir moƴƴa en torki Allah yo Allah junnu o moƴƴina battane on haray hande ko ñalande welo molanago ko radio meɗen ɗo kadi haray inchallah haray oustaz ɓawto men wattude micro on e sooke hajja en haray ɗo yo waynitade haray ɗo wowi wadde wasiyeji haray meɗen tori yo waɗɗi wasiyeji ɗin ko honɗum ko ɓeydugol kulol Allah ngol e tabutugol e kaaɗo diina e jokkugol ko wiyete kon ɗaɓɓere gandal haray sowno kala mi yentoto makay manan kun sagata ko gandal o duwa yo ɓaade haray saabi gurdal goɗɗo kadi haray mako ɗon haray ko dewal ngal haray men ɗo serari men accitata on ɗo sina wasiyeji moɗo wowɗi ɗin haray meɗen faalaɗe e juuɗe mo inchallah haray min watti micro nge juuɗe hajja ñippi inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ustade. Wa aleykum salam wa rahmatullah. No hireji a naala toon alhamdulillah ñalla jam himene hiira taw seeɗa hi naala toon ade nde lergi men ɗin no seydi kadi ko weltanagol on tun e en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah weltana on yo Allah ɓoyno on hoore amen okkorame suga moɗon buy haray yo Allah waɗangon juddi aljanna haray min weltori on fota ko wona seeɗa ka radio laawol kisal ɗo haɗen torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hisin en fof ha hawtidira en fof ka jannatul firdausil a'la allahumma amin rabbal alamin aray mi weltike fota joni aray mi wattita micro e junngo Cheikh Abdallah ɗon e junngo moɗon ɗo inchallah haray danka ley jimɓe ɗo bismillah na musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗe gandintina ɗo ɗen taw ko raɓɓiɗi ɗo en fuɗɗade lande ɗen inchallah haray ɗe gandintina ko wonno ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen hajja Fatmata ñippi wondude Cheikh Alpha Omar Diallo e Cheikh Mamadou Aliou Bari e musidɗo moɗon on Abdoulaye Diallo wondude ceernoɓe meɗen haray oustaz Tafsir Diallo wontiranɓe en sengo États-Unis acceme waɗa on Diallo oustaz mbaɗon moƴƴi jikku oustaz Tafsir Bari inchallah wontiranɓe en sengo États-Unis e wondude ceernoɓe meɗen kadi wallitiɓe en ɗo gandi e bangeji ɗin fof e oustaz Ahmad Ba e faalaɓe wontude Diallo wontiranɓe en sengo Belgique inchallah haray ɗe gandintina ɗo ɗen wonande faalaɓe heɓude kumpite woni renseignement ji e fii ko radio meɗen laawol kisal ma ko YouTube ma ko Facebook meɗen haray no wawi contactude ɗiɗo numéro ji 0032 492 99 65 e 0032 497 11 91 haray ɓeɗo ko Cheikh Alpha Omar Diallo Cheikh Mamadou Aliou Bari e inchallahu son contacti ɓeɗo o wawa heɓude renseignement ji fii ko radio meɗen laawol kisal ma ko Facebook ma ko YouTube inchallah haray kadi ko tolimoɗon ko duɗal meɗen laawol kisal sonnaɓe hisuɓe e ko laawol kisal duhiɓe hisuɓe haray hiɗo weltana hiɗo jarna haray meɗen andintina wondu natugol fii ko lande ɗo ɗen ko raɓɓiɗi
haray inchallah on tigi no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 ɗum woni hoodere 6 haray oustade en no heɗiti en inchallah haray noon lande ɗen wotta e juuɗe hajji en ɗo kamɓe wallidoto en inchallah e ɓawto ɗum haray oustade wasiyo to en ɓe waɗana en du'a nde tawata ko ceernoɓe meɗen ko mawɓe meɗen ɗen andi ɗum ɗo fof haray ɗen hato jini du'a molanaɗo e juuɗe maɓɓe haray miɗen watta micro nge sooke moɗo inchallah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh hajji en o walla en ɗon nani téléphone on ɗo ɗaanike o gandi ko téléphone mi connecti fi ko lande ɗo inchallah ok naam awa saare haray ka ligne ɗo naam haray ɗo mi wurtito ɗo landal adiɓe waɗude ɓen haray miɗa lando ɗo landal haray woɓɓe hino landi ɗo o wonde manna wo haray ɓe nani wonde ko geegere comme sikkede ko geegere innete ka meɗen wo ɗum ɗon wo no harmi ñaamugol wo noon kamɓe haɗa ɓe ñaami ɗum haray tawi haray ɗon humpiti ɗum ɗon son wawi mo laɓɓinande seeɗa min ngala gandal e muɗum feer geegere men kadi min ƴakkide ko min woni pay koyde men janggade men annda fiiɗi ɗum est ce que ɗum ɗo hedditi ha joni ka ko yen koɓe ñamuno kon hara ɓe huuli boni muɗum donc joni mi lanto ko hunde wotere andi landal goo si tawi ɗo sikoɓe ñamuno ɓe huuli bonde mum wiyen ɗum hay fof nanggataɓe kamɓe anndano fewno ɗuma tafsir ko ñamuno ɗum pay ko fof juɗiɗo geegere ƴakki joni tawi ko fewde joni hatta ɓeyde landa ko ide jogui ceernoɓe ɓe lantuɗen tun joni ɓe jaɓano en joni kono na tafsir waɗi awa ga sina probléme inchallah non haade ko wonɓe fewdo meɗen ɗo haade ɓe yewtide to en faalade ka restaurant ha hande o ñamali geegere e kamen no laggine acci hakke na geegere ɗe kam ɗe kadi a gano sertigoye taway ka mi annda ɓay min kadi mi ñamali geegere mi anndat ay minen geegere ɗe min wiyay no ɗen nam ɗen mbiɗo fellide addetake restaurant minen ko tawi ndiyan saƴuno ka leydi ka cuntuji ɗuman nete goɗɗum yalta ɓe ɓeyna ɗum geegere nandanude geegere gambanje sénégal kan hiɓe yalta toon goɗɗe ɓe ɗumanno siko ɗen walla wonde ka takko caangol kono mi sikki haray ka jaarendi ɗe iwatara ɗe mari ni e ɗuma honno koyɗe mi annda siko ɗuma joni mi lantoto mo moƴƴo accakke ɓeyde landa ɗe ceerno e meɗen ɓe jaɓanten ko laaɓi foy gasina probléme inchallah nam awa gasi joni mi nam oustaz tafsir haray mi wallitoɗo ɗen hajji en fii kon ko ɓe woni wiwde ɗon oustaz tafsir ɗo gandi wona ko restaurant ji ganayenɓe ɓen ma nigérienɓe ɓen ɗa Allah waɗi ɗo wondi e maɓɓe toon o ŋeesi ɓe defi o fufu maɓɓe ɓe waɗa goɗɗum toon ɗe gara no wayi no mari koyɗe ni ɗen hay kamin goye sosoɓe ɓen ɗuma mawnuɓe konakiri ɓen no andi goye moƴƴe ɗum noon minen hay minen meɗen nafaade ɗum oustaz en siko ka ndiyan tum woni ɗum mi sikka ɗum ɗo heɓay ɗuma mi annda fewi mum ko ɗum ko no nafoto ɗo ɗaɓɓitanen no dagori nan min mi ñaama ɗum taw assalamu aleykum cheikh abdallah assalamu aleykum voilà lasli ɗum noon tawi juuti yewtereji ɗin ha ɓay tan on ɗuuɗa ko gambas no daggi ñamgol ko ñawore ko wuuri ka nder ndiyan ko gonga yalta e noon jasa wona ka sera ndiyan kono ɗum ɗon fof ko lasili ñawore ko woni ka nder ndiyan kon haray ñawore mum ko daggagol tigi tigi on ko no woni ko raɓɓiɗi ko salamu aleykum inchallah minen ɗo ustadare meɗen dagini ɗum hella ga ɗo min defida e ha goɗɗe ma alhamdulillah daggike joni sino ɓe jattawa ɗo feere min kadi mi heɓa ɗum na sa en andi ko o jiwan ɗo tawi nda yewtude mo fii muɗum après ɓe indi ɓe yahay ka restaurant ɓe ñaama après noon gorejo makko goo pakistanejo inni mo no harmi joni noon ɓayɗo andi kamɓe ko woni wo ko ɓe waɗu recherche ka ɗuma wo ko ɓe yi kon fof wono windi wo na alawde ñamugol woni noon yomi landanomo donc haray ko ɗum ɗo bon tawi no daggi haray sawa alhamdulillah inchallah ok joni awa min udditana ɗo hikkiɓen ɗon nam assalamu aleykum ɓe maketeɗe ɗo Fatima assalamu aleykum nene Fatima nam usade no jenti on ɗon nam assalamu aleykum Ben Tafsir nala ɗum salmingol on tun ko Fatmata Sall Jaaja Mouhammad Aliou eyo nala alhamdulillah ɗon e jam modi haali en hiɓe jan ɗo humponirde seeɗa alhamdulillah aray mi weltanike on fota mi weltike kadi fota ko min nani ɗo hiɗum mon kon haa ka laawol kisal ka vidéo ji fof mi yi aray Allah waɗan on cuttiyali janna amin on kadi mi weltani kon tawi ɗiɗon jeeyi coɗum jakayɗe jeeyami mo jarama ko yummami woni hoore muɗum haray meɗen toraniɓe du'a moƴƴa
barka Allah ya Allah jago en to haray no do en fata julde be jangara mi no do inshallah bay haray li ñono ki bi haray no do inshallah ayo inshallah nan haray milan uditande hikki ben don inshallah naam ɓe maketeɓe ɗo ko seeso Alpha Ahmadou Ari. Assalamu aleykum Ari. Waleykum assalam wa rahmatullah. Ustade no jenti on ɗo. Yo min haray wona ko ustade mi faala landade haray ko onon tigi mi faalano haari landagol ko mi faala landade ko. Naam. mi haray ko musidɗo men bandirawo men wontirɗo Égypte o wino mo faala o heɗagol laawol kisal en direct ka application bon mi naɓanimo application kon ko honno installirta fof o wawa heɗade e vendredi je ɗen kono man naaki ɓay ko téléphone makko on ko iPhone o jogui ni joni ha sen umpodiri mi anda wono joguiɗo téléphone iPhone ko application hon o watana mannorde par ce que kanko min ka téléphone am o wawi marsude mais kanko feƴƴaji fof min ettike min waɗi rewete ɗen fof kono marsal yare say anduɓe no takko mon ɗon a tawi ɓaguinamen inchallah. Numéro ji ɗi ustade jonni ɗi nane on wawno windude ɗi? I numéro ji ɗin wono mi hendino vidéo go na hande de vidéo mo wa'anoɗo tindinɗo wondema kono noon tigui wata manarde on installirde application on kon numéro ji ɗi o watta ɗin woni ko France ɗo woni ma ko Belgique to ma kala ko woniri ndir aduna Allah mais waɗno ɗin numéro ji ɗon ha drapeau on ko yalti kono ona ɗum ɗo ko numéro sakkaɓe ɓen ko kamɓe wawata on ɓurde faltitelen ko iPhone ɓe iPhone ono complique seeɗa usaden jonno nane numéro ɗo mi anda so ƴettunomo naɗo no wawi mo ƴettude ɗo tinna ɓa yimɓe ɓen haray no ka ligne on waɗay ɗon 0 arminataɗe min joni yabbe windamo ɗo nam ko 00 combien 32 0032 nam 497 497 11 80 11 11 aray ko Mouhamadou Aliou ko naɗi téléphone makko no seeɗa balɗe ɗo maray mo ɗon daaro to heno to kanko kippotee ɗum awa inchallah on jarama jasakumullah khairan assalamu aleykum. Waleykum salam namataade ara yaafeede ɗo yomi uditan ɗo woɓɓe hari woɓɓe kadi hino neli ɗo landal fii ka askariji bimbiɗi kikkiɗeji ɗin ɓenni wona si goɗɗo ni joni hara a waɗi askariji ma ɗin ɓay hara woɓe inni ɗon ko ya waɗu honno astahfirullah laabi temedere juula ene laaɗo laabi temedere o joni noon on juulugol ene laaɗo ka husnul muslimu ɗon haray hina oya allahumma salli ala honno inanta ko allahumma salli wa salli ala nabina muhammadin tun windi ɗon wo ko on ɗon ɗon o wowlata ka ko o salatu ibrahima on o wowlata wo ko honɗu e mum ɓuuri moƴƴude par ce que temedere ɗum ɗon ko laabi sappo inna kono ko ɗum ɗa tu windiɗa ɗum noon mo nande no inne ko oɗa ɓuuri e moƴƴude joni ko honɗum e mum tawi ɗo nande la onɓe min sa onon min ɗo e ceernoɓe ɓe jaabo nam min mina précis sa kono noon siko suɓagol salatuji ɗi fof ɓuuri moƴƴude nam ko salatul ibrahimi on ok ko woni mo rasul sallam jangini sahabaɓe kon watte hay ka julde ina juutugol makko wiye fii no juuti hara mimmina ko on ɗon ɓuri moƴƴude ɗum noon kadi fii honɗum hara wiide on ɗon ɓuri moƴƴude ɓe ƴeewi haɗi ko rasul salmaki wondema mo fokkiti ko Allah embere cuɓal Allah fokkita e sogonal yon feppu yon fottu so waɗi sogonal o waɗay kuulal sa immi ko yiɗa yaha o innemo doka fii yon fottu aray no tampirɗa fof ono ɓuri tampere ɓuri joddi misik haray weɗ ko salatul ibrahimi on ɗo on ɗon ɓuri fof ok par ce que kanko moyno oɗano salatu ibrahima no juuti oɗano raɓɓiɗi foye mum so waɗi so ɓay ɓeni sa juuli e nelaɗo nde wotere Allah juula e ma laabi sappo wo tawi foye mum ɓay oɗano raɓɓiɗi oɗano juuti tawi foye mum kadi ko gootum hara Allah sa juuli e ɗum ɗon no gasa fof haray timmi temedere on kono noon no gootugol tuuseɗen sikkay ko ɓuri ɗum koko ɓuri ɗuuɗe ɗo ɓuri joddi kadi ok ko ɓuri ɗuuɗe ɗon yedde ɓuri joddi kadi
Naam. Yo no be tan en kan no moƴƴa. Ko laawol peewal e ɓantal. Sina problème inchallah. Joni la ngudditande hikkiɓen ɗon. Naam ɓe naatuɓe ɗo maketeɓe Balde Amadou. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Naam ustad ne jenti on ɗo. Ustad assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On jarama no ɓe wurne fof no janto. Alhamdulillah no ala toon. Acce hakke de mi falano landade. Eyyo. No birtuma budu on seeɗa ko mi woni landade ko miɗo jombajo keso. Joni noon mi faala andude ko arano on ɓe fof hiɓe Fuuta joni ni miɗo faala hotude Fuuta e mana hara si miɗo newnana hara ko honɗum mi duwa kombo mi duwa attade yiidude ko ɗum noon mi faala on landade acce on hakke landangal sino manni seeɗa. Jombu on ɗon ɓe jommamo e ɓaamo ka on jommunomo taw ɗon. Ka on jommunomo taw ɗon ga. Mi jombumo ɓaawan har mi ari ga si mi jombimo ko mi ari ga mi jombimo e ɓaawan ha jom waɗa eyo mi annda aɗa ñawore muɗum ɓay so yayi ko sende ɓe yattiɗi goɗɗo siko mina yon attoro ka mawɗo ɓawa ko kanko woni nene ɓeygure nden hay tawi o jibinali wona ko kanko tawa ko ɓurata règle de forobule ɗum noon ko hottagol de wona bindi fawanta on ko wigol tumine tan ƴini ɗon waɗi no gara no ɗuyta forobule wona on teddinirimo ni ngoya koɗo ko kamɓe fof yay jombi o yay ɓaawa moɗon ɓay hara wona no compteur mum nam etagol ɗo no moƴƴiri ka galle mum fof si waɗi suku ɗin ɗo moƴƴi aray etagol yaka mawɗo on tigi wi mi ari joni jaka e jomba weltanoɓe koɓe waɗi ko no gasa yo yaaƴo guere watta kono son attoroy ka jomba o to mi annda si aɗay wawi noon kono noon ɗum noon ko hottagol to wona bindi mi fawi noon salamu aleykum rahmatullah waleykum salam wa rahmatullah yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude on jarama mi meeɗi on kadi hettade onon oustas Taybou on jarama Buy albarka Allah jarama on jarama foto on jarama joni aray nangudditande hikkiɓɓen ɗo inchallah eyyi nam ɓe naatu e maketeɓe ko nene Ummu Kore Daka. Assalamu aleykum. Ummu Kore Daka. Assalamu aleykum. Miɗon jenti maketeɓe Ummu Kore Daka Diallo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Naam ustad ne jenti on ɗo. Assalamu aleykum ustad. Wa aleykum salam. Nala ɗum. Eyi. Alhamdulillah. Ustad min mi faala on landade wono fii si goɗɗo addi wono jajira wonno laggi no addi ɗo coñci fiyeygol mi ƴetti noon mi jonni debbo goo yo yeeyu mi wollani mo noon prix on fof komin halde kon hawri debbo on feƴƴini o yoɓi goɗɗum o yoɓaali go kanko debbo jon noon hari mi faala jonna momi jonno yo yeeyu jon noon on ɗon feƴƴini jon noon hari goɗɗum o yoɓi goɗɗum o yoɓaali jon noon hari mi faala anndude mi woni kadi jajan debbo on feƴƴini komi jonnatamo kadi mi wolanno o inni law o awoye mi jonnumo kono laati o yoɓaali fayda fof ko seeɗa o yoɓi jon noon hari mi faala anndude joni yeru ko yoɓaali kon hara ɓa mi wolanoya ko mi yoɓata ka haray ko honno woniri ko ɗum ɗon mi faalno faltade ɗon ko duwano yoɓude ko kanko mayɗo on si tawi himo jogii jawdi ɗum no jeeya e ñamaale ko tawata lorraymo kanko mayɗo ɓey guri simo acci jawdi ko yoɓire ko ɗum yoɓete si tawi ɗon onon on waɗi volontaire on okki on ɗo no sellana on ken e faama muyen ha raɓɓiru kunkum kono sina ɗum kanko maayiɗo o yoɓi goɗɗum ko yoɓaani goɗɗum on yahay ka ɓey gure makko wiyon oɗo no ñawli si on okkaali si ɓey gure nde fayre tigi tigi mi annda famille makko
ko moƴƴa epise men fo amen hari na lagine men woni ko angola ga men woni ko hotta lagine kadi bay ko ton mo feƴƴini men hiidade kono tawi fayda modi makko no andi mais ko ɓe yata mi andali hamɓe yehi ko mira modi makko goto pette mi yiyata ɗo kon kadi wolala debbo o feƴƴini joni ɗon ko piiji ɗiɗi haqqillan tun hara ko naɗɗuma ko humpodirgol e modi bon si on okkali sina ɗum si Allah no yaajina ɗo misi ko min minna yon anniyano oɗo sadaka no gasana bonki makko ɗum ko wasdemo anniyo ɗon sadaka yon o hikkinen on yoɓanimo nden ɗo ñamande makko ko fi on ɗum no sella ka goɗɗo yoɓa ñamande haysi on jeyda rasul sallah sallam ko waɗayno si fure addama ko hunde wotere ɗum ɓe lanto si tawi andama ko julɗo ko est ce que himo ñawli si wiyama himo ñawli rasul ma ka yahe juulon fure mon on si tawi o ñawlaki no Allah juulaynomo ɓe wi ko fi on ɗum no Allah juulata neɗɗo ñawliɗo mo nuli fof aray o tefanimo joni haqqe ñamande oya nden haray ɓe ko goɗɗo jeeyi si tawi Allah no yaajina ɗum min siko min mi wiya yo yoɓanmo si ɗuuɗa walla koko wawɗon walla humpodiron e moodi maɓɓe ton okkaɗo wawata ɓe yoɓa waylala oya kañum wi nono ɗum ɗon mi ñam mi acci ɗon mi okki min kadi fi Allah ɗum ɗon kayno sella ton okkimo yo on tun kanko iwi e dande makko non mi wolano jeeyi ɗon ha ko jaajiran jeeyi kono o wolali hay fof so joni noon ko fi ɗum ɗo waɗi similandi joni ko onon wonɓe ɗo hakkude makko on duwa dartade ha hetta ɓuɗɗi jonide jaaja mum so okkali joni noon ko moodi makko yiide ton o yoɓaɗi walla ko ɓeygude makko yoɓata walla anniyo ɗon onon yommo okkimo wallala hatta no ɓeydo landagol de jogui ceernoɓe mawɓe ɓurɓe wawɓe laɓɓinade ɓuuri ɗum non wallala min tigui si mi heeɓi mi yoɓay ko ɓay hara tigui tigui mi faala haare andude joni tawi hara ɓay komin jonnunomo hara tawi ko hoore an ñamande woni ba hara ko honno woniri ko ɗum ɗon mi falno haare faltade ko e moɗon taw ɓay oya anda kañum goɗɗo ko no wawno sella ara wi on jonnimo on jonnali so hoolaki o no wawi joni kanko woni garanti on ko e juuɗe moɗon ko onon woni famille ko onon woni garanti mum Allah non jarama hay ko ɗum noon jarama onon kadi barka joni mi uditande hikkiɓen ɗon ɓe makadeɓe nene Salimatu Diallo assalamu aleykum waleykum salam usaade no jenti on ɗon haray min ko onon mi falno landagol mi faala tawtugol e ko duɗal sonnaɓe suɓe kono mi ronko andugol on no mi gerrata joni so wawi law wallugol ɗo ok ɗa jogui numéro an on no mi jogaki numéro mon o ok ko on to wonda ga ko Hollande mi woni ok waɗɗon awa 00 0049 0044 mi waɗi 79 waɗu 79 79 ya 83 waɗi 28 17 16 waɗu 17 waɗa 16 aw ɗo hara kono mi wata noddugol ɗo o nodda lan ɗon maɗo si ɗon mari so garesiri oɗo lanka réseau sociaux ji fof on wawa la noddude ɗon sa humponira inchallah on jaram boy barka on jarama barka ko ɓuuri moƴƴude namo sage en ko min ƴettu wona goto hatten ɗo kako honno e mene nde min juulali ga alansara taw seeɗa woɗɗi kal ɓay ɗum usaji Abdoulaye en usaji Abade fof no ga nam yiɗe wawi ɗumannade juulal almene katile goɗɗo joni woni 5h10 ok joni amen emin ƴettu goto awa mais kamen en hattay ɗo ƴette goto mi ƴetta goto ɗo nam assalamu aleykum ɓe maketeɓe Ahmadou Bari assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ajjan nayi fi ɓe alhamdulillah assalamu aleykum nayi fi waaleykum salam nala ɗum alhamdulillah ɓen ustad mi falandade par ce que la hawrola o ka salatu ala nabi ɗo wono
goɗɗo gono to ɓennamo wonu ɓen allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wonon no e salatu ibrahima on tawi harano ko gootum ɗi sefti ɓe mbaɗa ara siyama na gootum ya ko fal sisaɓe juulirena kono toujours hunde fof ne waɗi koye de ɓural ok ɓuri timmude ko oyaɗa ok ko fi on ɗum on ɗon waɗi hay ka julde so waɗi o waɗa ka julde aray wiyatake ɗumanda kono noon aray na ko ari defte yon waɗmo toon ok no udditiɗa noon juulgol nuwaɗon sala sallam fof aray no kata kono ɓeydiɗa fof ɓuri moƴƴude kono ɗon kadi wiyatake ara juulali e makko ok ok yani faltiki min jarama mbi albarka landon mbara joɗan yidde aljanna amin amin Allah gani fof nam saɗa joni awa ɓay haray on juulali haray ɗo min wawi accitude en fewn ɗo heɓonno juuliroyon haray min weltike fota yo Allah subhanahu wa taala on weltano on yoɓan ko ɓuuri moƴƴude allahuma amin rabbi amin nam si usasi ahmad bani no gama ɗum waɗa noon en du'a ɗon joni ɓay haray ko ɗum ɓe ma kuno inchallah heɓe to musa ahmad ba sad ablayi sabdallah nam ustad haray miɗen nder gaaɗen haray o weltanama ɗo hajji en kadi weltanama jogtanagoɗen ɗo jonde nden haray ɗo ɗen sikkiti ustad ahmad no gaaɗen kono haray ustad en no wawi waɗanden ɗo wasiyeji seeɗa inchallah haray wasiyeji maɓɓe ɗin no battina e moƴƴa e jama on haray ɓe waɗana en du'a kadi inchallah haray jama on fof weltanama du'anama inchallah wasiyeji ɗin komi toroto Allah subhanahu wa taala gogo yo Allah laɓɓiɗan en anniyeji ɗin reena en e leyɗele ɗin waɗa ko wona waɗirede ko hara ko fi Allah subhanahu wa taala wasiyeji ɗin fof koko maapini ala ko suuɗa ni en enen e hoore oɗo aɗa sina jonnodirgol ɗen juuɗe wallidira e ko woni goonga onon kam siɗayi ko weltanede ɗum ko laaɓi kon fof hiɗon weltana jomiraɗo subahanahu wa taala si waɗi en iwi ka iwɗe woɓɓe no iwi e buruji kaari wanno menen en ele pelloy ni fotta enen ɗo fof ɗen humpodira ɗum ɗo ko ɗe wakkilare moɗon e laaɓal reedu hayji ko tañjiɗi wattu hara wona jawle ko waɗa ɗum ɗo ko ɗum noon hara en torike ɗum ɗo si waɗama tawi wona fi Allah haray ko ferli yo Allah waɗa hara ko fi Allahu goo yo Allah hawrin dinŋen e muɗum kadi conseillé momi jonnata on toujours ko boyte organisagol faamodira e ko watta diisodira e ko watta kon fof si tawi ko mojoɓere jogi ɗon ko laawol kisal ɗo no woodi attiɓe no woodi aroyayɓe ɓurɓe gandal attiɓe ɓen ɓurɓe gandal attiɓe ɓen koyo ar jokko e ɓeeɗo fuɗɗunoɓe ɗum tawi ala gandal ɓe yurmodira e muɗum eto ɗen sansen piiji ɗuuɗuɗi ko tawata enen hay gooto fuɗɗota ko hunde goɗɗo ara jokko ɗon ɓe yaada goɗɗo fuɗɗi fof ta ari ko bonnugol sabotugol oɗo hari no mankine ɗum o annda ɗum ɗo régulare ɗi kaydiji hara hiɗa tawi nde o fuɗɗoto ɗum an anndano ko laawi honto rewi ha o fewndi ɗon kala hibra e expérience ko jogiɗa si tawi ko Allah gollanta ar jokkoɗa e makko si tawi eyi ko wurtete noddamo wurtanamo haranaka tumbi yaha hollamo ko ɗi cañƴinɗa yaare ya faamu ko Hasan al-Basri wiino ko piiji ɗiɗi o makino nde o landa ko on ɗum ruuɗinimo e aduna o makuno kanko ko piiji nayyi go'o goo artike makko o anndi hay gooto ñamantamo mo ani ko ɗum woni soñdia yimɓe ɓe o kalke so oɗo woni ɗo o yoɓete kunɗo min mi heɓata kunɗo o baara e arsike am o yanananoma arsike makko hay gooto ñamata arsike makko ɓerde makko ɓuuɓu o yanana golle makko ɗen hay gooto darantako mo e majje kala ko mantidirɗen ɗo ko tawɗa ko goopol Allah ko laaɓodirɗe siɗɗo ma julɗo wiyama ɗum ɗo wattaki etoɗa wota o waɗu o wi wonde mo anndi golle makko ɗen hay gooto darantako e majje okipi e majje o yanana mayde makko ɗen kala ka o woni ɗo hewtaymo ɗum suuɗugol ma waɗangol ma goɗɗo naafi yagal walla yirtangol mo paɗe wiyani wonno tahawuru atakugol neɗɗo e hoore fenande sabu arabuɓe ɓe wii fa hasanun an yamutal mar'u lil haqqi fa hasanun an yamutal mar'u lil haqqi
kono wa ahsanu minhu an yahya lil haqqi no moƴƴine neɗɗo mayata ki gonga way ɗimmi wowli gonga haykimi mayay no moƴƴi kono ya wuuru wowla gonga on kadi ɓuri moƴƴude gonga eto gonga wowla gonga kala ka suɗɗo neɗɗo gonga kono nde aɗa gonga no wolide rasulu sallah sallama te ƴeewi wallahi affaire ji makko fof ɗuma ni sololuda e mbiya ɓe nganndi piiji ko feƴƴi ɗon ɗon anndi ɓurayse wadno délégation nayo ɓe fof suuru woodi mo gollodire makko mo ɓe atti imminde woni oɗo ko hadir o ko jamfuɗo oɗo sen jettiɗi aadi o respectata accitimo o yaroy oɗo ko yiɗɗo laamu ko yiɗɓe allah illa ɗuma yiɗɓe ɗuma laamu ɗuma allah yaagal dewe teddimɓe suudu kaaba yoɓe présenté ko hadiyaji ko ɓe adduno ko koɓe hirtata ton ko on ɗo yayi wiyoyan ɓureten o accataɗi eɗo jawli yilto tato ɓe yimminoye goɗɗo on ɗon ko lanɗo ko yiɗɗo teddinede nden ɗon ari o jaaba konnguɗo tawi ɗum ɗon gasata siɓay moyne newiɗo nde rasulu sallama nde on arno kala arɗo rasulu sifotomo nde o yawino ko sahula umarukum amrukum nde ko amru bunu on ɗon nulaɗo sohaylu bunu amru nde on ɗon laatugoye wonde makko sahula amrukum sabu oɗo ko newiɗo enen kadi eteɗen faami ɗo si tawi ɗen organisi oustad abdoullahi no gasa ɓeeɗa no ɓurma gandal kono ko ɓuri ɓe wawde yewtande on ɗo ɓeeɗo ko hajjaɓe ko sonnaɓe kono tinnaɓe maɓɓe ɓe ari ha ɓe waɗani hen ɗo respecta mo ɓe joni ta haqqe muɗum ko ɗum woni important yen faamu malore meɗen fof ɗo wallahi ko ɓawi gol naata aljanna ɗum ɗon ko wasugol lornagol e yimɓe bonna haqqeji yimɓe sabota yimɓe ka jooɗi fof no yiya yibeji mbiyeta e hoore mum yo allah laɓɓin ɓerde meɗen wawa en laɓɓinde e ko golleten ko waɗa fi allahu yoɓiro e naatugol aljanna enen e jinnaɓe ɗon waɗa barki e radio ngal ɗo kadi uddita yen hara waɗali lonkade waɗali ko repti en e leyɗele ɓe tawata no yaññanen ɗum yo allah artu en noddugol ɓe busɓe naata e l'islam sabu sen organisé joni en fotti tawi ko l'islam woni gonga meɗen tigi wallahi ɓe naate sen organisé joni woni gonga tigi konngol ma yonanimen konngol a yonanimen si tawi oɗo wowli komi wolano mi yonnino ko hajja e maaki ɗo ko yoni walla ara ko ɓedde laaɓɗe wawa wadde goɗɗum kono si tawi noon mo ɓe no fegani hoore mum si inde mum wiyaka ko kaari haray no manque haray ɗe manquera ɗum mi torki allah yo allah waɗu ɓerde meɗen fotta e hoore gonga jaɓana hen ko wona waɗede ko hata ko fi allah warda yoɓira e naatogo aljannaji yawmal qiyamati assalamu aleykum rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu haray oustad wallahi mo weltanama fota haray jama heɗitiɓen ɗo kadi fof weltanama ɓe jarnama haray inchallah haray e buyi no faala tawtude ko laawol kisal sonnaɓen wono holliraɗo ni haray ɗo wawi contactude hajja en ɗo inchallahu ma ɗo wawi contactude ɗiɗo numéro ji kadi ɗimi holli on ɗo haray o wawa heɓude information ji fi tawtugol ko laawol kisal sonnaɓe inchallah ɓe dasa libertaɓe ɓe ɓawi ɓe juulaɗi taho arare kamɓe gaccitiɓe enen e ustade en e wayodiri hay mi sikka toon naɓe alde inchallah ok na awa joni salamu aleykum joni ɗum waɗi awa ustad jarama albarka min salmini salamu rahmatullahi wa barakatuh nam ustad amar ba on derga kiɓe yalti nam hilan ɗo cheikh hilan ɗo aw mi watti micro nge sooke moɗon ɗon haray duwan ɗon jama on min hannde ɗo ɗen e koko téléphone mi naati ɗo téléphone o fayde ko ɗaani ɗo woni inchallah no inchallah jasakumllahu khairan hara en torki allah en fattike allah ko oustad en duwani en ko yo allah subahana taala jaaɓi konnguɗi ɗi yo allah subahana taala waɗu barke majji haray en torki allah en fattike allah allah ɓoynu laawol kisal on yo waɗu golleji ko woni rewde toon kon fap fi allah en torki allah en fattike allah o yoɓa en fof baraji ɗi o ardinana hikkiɓe yeeso torki allah en fattike allah yo wattido en ene laa sallah sallam e moƴƴuɓe ɓe ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin e denndangal wonɓe ga kadi e participe ngol heɗo ɓen kadi ara ɓe foppi ɓe weltana yo allah ɗo barke e maɓɓe nafira ɓe bayanaji ɗi ara ɗi wonaali bayanaji ko nangiroyte ɗen janngo kono ɗi wona bayanaji ko heɓirten hujja e baraji ha tawa en allah subahana taala hara ɗi baraji kadi cheytan yiyalɗi sakko o bonna ɗi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallillahumma wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sa onon kadi on jarama albarka moɗon waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ara yo allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa joddi mon ndin onon kadi aljanna min salmini ɓe gure nden ɓe fof maɓɓe toon ara albarka boy nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe julɓe tedduɓe haray on weltanama on du'anama haray no andirɗen noon haray hannde kadi ko ɗo bayana on woni hattude haray ɓe
e question ji mum ƴettaka haray yoɓe yaafo ha yontere hannde si jon yontere hannde jaaɓi haray seekhuɓe men ngo kadi naatoya inchallahu haray ɓe ɗon wawi wadde star 61 nde ñande kadi inchallahu ɓen ɗon kadi ɓe wawa en jabanade ɓiri wo ko allah subahanahu wa taala newnani ɓe e haray min weltanike on fota min torikalla yo allah weltana en fof yo allah subahanahu wa taala on hisin en he ko wonɗon accitude tanji monɗen e golleji monɗe fof ara heɗito ka radio laawol kisal ɗo torka allah subahana wa taala yo hisin en foppo o hisna ɓengure men nden yo allah subahana wa taala on hisin kala julɗo ko woni e hoore aduna on amina ya rabbi yo allah hawtidire en fof ka jannatul firdausil ala haray o fof on weltanama on du'anama yo allah weltana en foppo meɗen haray men inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah subahana wa taala on okku en walugol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal